Makiaria mari mwena wa Naivasha maheanite mukana wa kururungana o ringi mwambiririo wa kiumia giukite. President wa kiama kia arigitania ya Moses Matore akiuga ndeto ino yaya gucungirira makiria ma gicunji kia 60 hari igana ya thibitari cia arigitania ya kuhingwo kumana na kwaga gukinyanira kwa mubango uyu wa marihi wa SHA, na riu marenda president aunanire njung'wa nao niguo mihinga ino ininwo. Na ungumania uyu ni ati maretia mbeca kia hinya kuma arigitani, maretia mbeca kia hinya kuma mathibitari-ini, na nikio tukite haha umuthi gukorwo tukiuria president witu ati ino bodi akorirwo agikira ya SHA, andu acio ekirire hau ambe amafute, arehe andu maramenya kiria mareka, maramenya kioneki giake, kioneki kia mukenya wothe, na andu megutuonia njira iria gutukinyiria ugima wa mwiri hari andu othe iria twitaga universal health coverage. Marauga wona makinya magiriru maga kuoyo Jumatatu megukorwo makiiga mirothi na makiria ma arigitani 30,000 kuhinga wira na gucungirira kuhotoma kwa motungata ma urigiti. Clinical officers are the heart of primary healthcare services, and by excluding them, Kenya's pursuit of universal health coverage will fail. The exclusion of clinical officers contradicts the very essence of the universal health care agenda. Tugakorwo tugikoria katiba itu yugite article 37 ni tukaumira nazo tware petitions public offices nigetha tutigire maundu maria marekwo na njira iria itagiriire ni maracenjio na ni marakorwo magika na njira nginyaniru. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngige Wanyamũ.